من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد هذا najis takiccha begatun algan mi wangada kam mi gendani egitirega mihatala mi wangada kuni insana ge hashigana gulifawa najis taka begatun miadres insana ge hashigana gulifawa ikachka begatun wahada kam foga den algan me en haywan taka rad karwiya naqulwani ade insana ge hashigana begatun miedu algan me fashama hinga insana ge hashigana nukunna ecce e najhetto no tunuto almel khilaf dagana fa ecce ka begatun e insana ge mani ade mani mi insana ein ufadifawa asl ak Allah subhanahu wa ta'ala insana ufadwani mi insana ge miwa nutfaikum Allah subhanahu wa ta'ala adam ge fanu velin no ta machine ade velin ufadwi ade mashi e veli himun kollaf e getere feng ala lewni ma e mashi إما كم يكس مفرتما إنسانا أفضل مفوقا دين أي إنسانا جهشينو أي ناج زوج الله سبحانه وتعالى نرجع في آدم جفانو جهشكلهم حواء جفانو أفضل دين أي جفانوجا آدم جفانونا حواء جفانونا دمتهم من إنسان يتمتي أفضل غفا مي أفضل ومتكا الله سبحانه وتعالى إنساني نسل من لبافوني مي نطفائك يعني مي حقيقة إننا أقول منا كي القرآن قال الله سبحانه وتعالى بيان كالدغافة كي القرآن قال الله سبحانه وتعالى أقولني ألم نخلقكم من ماء مهين نيكمة الدرة بس بار النّ ماني فدكم هذا نوت فم فدكم نوه تم كلام تباميهم هاد أفدبي هذا أي ماني جواك هم يبغى كي القرآن قال هين بين آيات تقاس من يشارك رفوانه سالك خلق من ماء دافق هذا إنسان أفد فابني لكم بار كما أكيدا نكمجين أن فينكونه هذا أي مني جواك كم يكس مني أي نجهته نوتنون تومي ألقان ميجا موضوع هذا علم رين إكمام الخلاف فداعنا بين علم رين عليهوجا مني أي نجهنو أنا بين علم رين عليهوجا مني أي نجه كم قام يدك فداعنا وني حنفي مذهب علم رينا مالكي مذهب علم رين هذا حنفي مذهب علمرين أدي مالكي مذهب علمرين ذكر داعنا أقولك إنسان آج مني أي نجيه شافعي مذهب مني أي أقولك إس نجيهنو هذا مي نجيه مني أي نجيه كم قد ذكر داعنا بيفرون بدالوني أي مني أي هدي إتشكي باقي إنساني طبيعي إيه لمبي إتشنونه माने कि इंसानी तबीयत ए दुश्मन नफरत कुरा एचके अदि ए हुरजिया फसाद वेगेंगोस एगा नुबावस हिमने एचके अदि अनेकम की एगे असल की ले ए वरजन अनमरिंग गरेहुगा नजहे एनवस हकीकत का कुनस दनीफवाने हमें कने हुरिहा अनमरिंग एबस वडा गन्नवा नजहे कम एबस वडा गन्नवा लेकी हद निफास के ले देंगे इनो में हुरिहा लेकी ये गुद को बस नजी कमा तो अलमरंगे बसवा इच्छनो कमेकस नजी कम गा देखो डागन वा बेफम विदालवनी मानी ए हुतुरु एचिके ए हडी एचिके ए असल की ले ए भाटा फिया ए फसाद वे ए नुगा वस दुए देखा मैं कन मियनुंगे बेफम के दलील की आयशा गफान रिवा करवा रदियल्लाहु अन्हा रिवा करवा हदीस एकमना विदालवनी कुंतु أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا عائشة فان بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيران كلوغا ماني جيفا هوري كم غاوانما إيه ماني هيكفا هوري جيات ما كلا يكفان إيه كهالمه إيه كهاجم في الوادمه أدي إيه تكم هوري جكم غاوانما إيه ماني جيفا واتن تما كمنا دوي لبمه إما مي mani ei najikam ga dakodagana beflum dalil nangwani mi hadithun ekivengento beflum vidalawani e Aisha tifan radhiyallahu anha mani doy ba donnawa kan ei najikam ge dalileke
den ada maliki madhab ge be ilmerin ade mani najihkum ga de kodagana abefun vidalwa gotuga mani ge aslaki le enames mani fodo anner ei maga gina echennun ei wara kuda etikole emima le kam ga wanama evani afu kurefa member ge terega maneki afu kurefa member ebefun le najihkum ga de kodagana warges ei waki member kabra madwejja maneki dirham kabra madwejja dirham ge member tibefun hodwa komesna kurisman ke megen gola dirham algan men mikia gagana ka bodulari ge member mota barufia mota algan men gola errufia ge member ever ge tankole lein najis wejja ei afu kure member ehmima mani ge asl ei lekam ga wair le ei afu kure wen dirham ge member abren ma boduwegen ituru gannu dakam ga wanama එනමස් ඒගේ අස්ල් ඒ අෆු කරවේ මින්වර්ගතරේගේ හිමිනනු කම්ගා වියස් ඒ අස්නුන් අද ඒ ලෙයින් ආස්ෆා මේවා මණි හිමිනනකි හිමිනනි ඒ අෆු කරවේ නජිහුගතරේගේ එන්නු කොම්බේ මාලිකී මذهب අලුමරේ දකොඩාගෙන වරතර අද නජිස් ඒ නොත මණි ඒ නජිස් කම්ගා දකොඩාගෙන බේෆලුන් ගරියුගා ඒ මාලිකී මذهب අලුමරේ නා හනෆි මذهب අලුමරේ කුරස් දෙනෙපතේ එහෙමම ආයිෂ් දෙකෆානු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ ෆේරාම් ෆලුගා මණි ජෙහිෆාවා තන්ත මිදන්නවනේ එහෙම මීන් දලීල් කොද්දනි ඒ මණි ඒ නජිහකම් ගාන වානම ආයිෂ් දෙකෆාන ඒ නුදන්නවිස් අදි ආයිෂ් දෙකෆාන කිවෙන් අදේස් වාකරෆා ගොතක ආයිෂ් දෙකෆාන රදියල්ලාහු අන්හා කීර්තම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්lam ගේ ෆේරාම් කොන් මණි ජෙහිෆාවා තන් දොන්නවාෆා ඒ දොන්නවි තන් නුහිකි හුට්ටා තෙමිෆා හුට්ටා රසූලුල්ලාහි ෆාන ඒ ෆේරාන් කොළ තුර්කරවාගේ මණකේ දොන්නවි තංකොළ ඒ තංකොළග ෆෙනුගේ අසර් නුහිකි මණිකොන් රසූලුල්ලාහි ෆාන සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ ෆේරාන් කොළ තුර්කරවාගේ වඩාගෙන නමාදු කරවා එහෙනම් මිහුරියා එච්චකුන් මි දලීල් මි බේෆෝ මි නංගවනි මණි ඒ නජිහෙකම අද දැන් ශාෆියි මذهب ගේ අලමරන් ශාෆියි මذهب ගේ අලමරන් අද හම්බලි මذهب ගේ අලමරන් විදාලවනි මණි ඒ නජිහෙන් නෝනේ mani ei najihen nune ekamaku mani jehifawa tan ei hikifawa nama etan filualum ade kahalum adi ei tekkum horitanekam gawanama etan doilum ei mustahabbu kameke enama ismi hamake ne mustahabbu kame egotukaves wajibennu ei mani ei egotukaves najih kanwati ve befulun garega adi me befulun ves dalil nangoni hama aisha tukfan radhiyallahu anha riwa karwa fa hadithan befulun vidalwani aisha tukfan radhiyallahu anha wa ardaha كيرتما رسول الله صلى الله عليه وسلم غفيران كون ماني جهفا واتن دنو مكي اي ايغا اگوت كوس ماني نجس كما دليل كودينه دليلن همنه حديث النونه كيفينتو بيفون vidalwani bay faran aharmen eccheti donnamue e ecchetiga tankolen huturu echen hadi ecche jehiya hadi echen ekom hen najhe ka wakan mujhe ekam kalgon men nan echen hadi wima e hadi filwal watta kalgon men feran donani ekoto misalakan algon minge feramga kulugane jehiya oda ardafus gane jehiya algon men e ardafus gane jehun tankol doilum e waran aadaykame adi ham egotan aam gotega algon men feram mi donnani e feram najis wegenannu e feram kilawegen nodadawegen am e egotako wes najis unge sa mondonna donnu e maham egota aisha tigfan radhiyallahu anha mani jehifa kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge feram kol e dannoni e mani najihaka vegenanu enamas ei e jehifa hurum mihunna fennan eha kamuda echeka wative ehmima aishtagfanu edanone ehmima leflum mi dalil nangwani mani jehifa watan domaki ei mustahab kamekama ekamaka ei wajiban kama denha mikama bar libede en hadith tange bori abdullah ibn abbas riwayat rawa hadith ga ad abdullah ibn abbas bidalwani adi bayin halatuga mi marfu ogate gavis mi riwayat rafu abdullah ibn abbas bidalwani mani jehifawa fera begaton sawal kuremu eklekfan bidalwani e mani jehifawa tan dandi kolakun fohilash dandi kolakun kahalashe nuata foti kolakun fohilashe ehni ei kulu nuata ardafusa hama imma qamige echike ad abdullah ibn abbas bidalwani mani ei kulu nuata ardafus hama imma qamige echike ad ebbes miha ku nubune ebbes ilmeriye vidalen we
kulu ay najheke bes almerek vidalan no ardofus ay najheke ekuma ardofus ay algon men balala kamma ka rite chenu algon men ega angola kamma ka rite kamaka algon men deke chenu enames eke gotuka bes najhenu adikabato kirtima rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani miskita kulu jahun ardofus jahun mulin nahi kurababa ada miskitan ardofus jahun wata kulu jahun nahi kurwaf mani algon menge mismanaga miskita tayar kurefwa goda tayar kurefwa ne koshenu ada al-masjid an-nabawi edusga honi gotuka bes bimmatiga evse chengala fenu miskita e wannani mihum wannani famana ekiga miskita ko onnani vedi ekves thalume besne ema mifadain ba tanaka bes ei namaz kurma khas kurefwa tanaka ba tive etana kulu jahun ardofus jahun kirtima rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani mana kurwa nahi kurwa adikawato masjid an-nabawi ga leifan bi haya kuluga mihaku e miskita kuluganden wata ardofus gande ada mukhat jahafa wanikon rasulullah ikfana fenodagatmo adi wani hikifa rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ekleifan ga atpulum e saaf kurabi ema mi saaf kurabi kromes inge echki mi egotuka ves efada takati namaz kura tanuga behittum ei rangulka mennuka enames egotuka ves mi ardafus nota kulu ei najhenno ema hama ardafus nota kulu algon men feiramun nota gain saaf kura fadain mani jeifa wata nu e mani filwalum ay mustahabu kame den anek kame ki be fon nangawa anek dalila ki mani ay najihe kam ga wanama aisha radhiyallahu anha e mani hikifa wanikon e filwale bumuga hame ekani e filwale bumukun e nufud bihe ade hikifa bi kam ga winamas e najihe kam ga winama aisha tufanum e feran ko donna bes hame kane ek halamakun not filwalamakun nufudbis hema imis ingeni e mani ay najhennunka den adi anin hadith ke ma aisha rifana riwayat hadith ekmana vidalwani radhiyallahu anha wa qad ra'aytuni wa inni la ahukkuhu min thawb rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya bisam bi dhufri aisha rifana vidalwa basful manag miwani timan kamana ga mele nafs dekwada ga time rasulullah ikfanu ga haya kuluga timan kamana ga nafs dekwada ga time mi kam ekkuran ko manaki timan kale ikfanu timan kamana nikan rangalan handuma flo e buhutte timan kamana mi kam ekkure bi kanta kan kon kam to ekuna karbi kirtina rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaz flo hunnawani kon ekle ikfanu ge feran kuluga mani jehi hikifa watane ekmana ge niyafati fulun ekmana filla walibi ima aisha gfanun kirtima rasulullah sallallahu alaihi wasallam turkura vagin hunne feramega ade ekle gfanun namaz flan hunna wani ko ekle gfanun ge kolga namaz flan hunna wani ko aisha gfanun wadagen ekmanage ingili kolum ni fatin mi e mani jehifawata mi filwala bani e mi inge chiki mani e gotgaves najhennuka mani e najhennuka kinato mi ingeni e rasulullah gfan sallallahu alaihi wasallam ekle gfanun namaz flan hunna wani ko e mani jehifawani ko ekle gfan namaz flan kuragabi inge cheki rasulullah ikfan farigaves najis najhe ekle ikfan ko faran wani ko feram ga jifa wani ko ekle ikfan namaz no kraban ekle ikfan ingwada nugen ekle ikfanun ge feram ga najhe hutta namaz kram fatrafiya kirt allah subhanahu wa taala ekle ikfan angawana ekle ikfan eburi ekan eboda dimaifa allah subhanahu wa taala eburi jibril ikfan fonwa rasulullah ikfan angawa ekle ikfan namaz flan hunnerga ekle ikfan ga fawan pluga fawan pulga dashuka najhe muri maga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashab bekalna ekiga namaz fukran hunnoni ko jibril fan wadagen ekle fan e khabar de bani debi rasulullah fan namaz flan hunnama fa fawan pul balu bani belu wima ashab bekalum fatikat bafa ekle fan ham ekan takkurbi gota ekan takkurbi ekle be fan ves fawan pul fawan jodu kolta belu vi de rasulullah fan sallallahu alaihi wasallam be fan aswal kurbi ki began to hin ekan kuri be fulun dannawi be fuluna fenodagati ekle ikfanu ekan en kurbitan ekle ikfanu ga fawan jod kol be do bitan den rasulullah ikfanu be fuluna khabar devani ekle ikfanu namaz fulun hunoni ko jibril ikfanu wadaga khabar devani ekle ikfanu ga fawan jod kol ge tiriga najhe muri waga ehima wagutun e nakala najis suri fawan jod kol ekle ikfanu balu waf ekar kol waf den hama enamada gen kuriya wadagati egodo gas namaz med kona no lava هذا فاوانا كيغا نماذ كرون هم صح فاوانا كي نماذ كرون اي هم سنه بسمه اكي بيغنتو اي الغن منغي امه تتكا شرع كري فاوانا كي نماذ كرون اي هم خدك مي غوتكا انما مين غوتكا دليل نغا نوان الغن من ميار مين هدفاوا مسكيتوغا
emis kittawge taka faawanaaki wanun ei huddakam ekamaka igutu ka senenno ennama salgan menge terehi miheku wakitanegga namadu kura ayruga baki magege matiga madanega nota hen ebestanega namadu kura ayr etanaki faawana ekiga bade fatanekam gawanama hama faawana ekiga namadu kurun ei ham mustahabukam igutu ka faawan balaka namada kurmattaka faawan balaka nujen ema kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mihaltaka faawan jod kol belubi iklek faana Allah subhanahu wa ta'ala Jibril faana fonwa khabar devi faawan jod kolga najem huri kama ema iklek faana faawan jod kol balu wafa hama ena madagin kuriya badagati igmane ki ena madun iklek faana ek kure bibawe sama sahhay egot ko bes ibawas batilen re komegas rasulullah ikfan mani eklek faana ke fairan kolga jehifa wani kon namaz fulu fattawagen kuriya gendamani kon aisht ikfan wadagen mi eklek faana ke gegol kon namaz karawna ka aisht ikfan wadagen ekmana ke niyafati kolum mi mani filu vikamun dehamani rasulullah ikfanun ge fairan kolga jehifa wa mani ei najihen nunkan ei najihkam ga winama Allah subhanahu wa taala eklek faana ekan ingevis ehma mi ge cheki egot ko bes mani ei najihen nunkan den anekamaki mani ei najihen nunkam dalil kodde aqli buddhi ge dalilaki insana aki Allah subhanahu wa taala makraba takrim karwa farate walaqad karramna bani adam Allah subhanahu wa taala bani adam ge dalil makraba takrim karwa ema adam ge dalil makraba takrim karwa fa bum ge tirege himine kame e adam ge dariya ge asl e tahir kamga echkamga levun ema mi mani e najih kamga wanama algon menge terein huriha insano huri adam ge darin wes ufedfa mi wani najihakum ema egotka wes mi ins adam ge dariya ge asl najihaka vun egotka wes munasiben nu Allah subhanahu wa ta'ala ena debafa matir takrim matir maikum hitemaka ma Allah subhanahu wa ta'ala insana maikum hitwa matir karwa takrim karwa fa wuma emme gulani e insana ge asl ade e mani e tahir etkamga wuma ade ehmima rajih gotaki insana ge mani e tahir etke egotaka wes e najis etche nune enames kurendene faden e najih nune vidalwa be fons vidalwani e mani down nota e filwalum e mustahabbu kamike adden hingwa mulataketcha ade insana dugafa mulatakete ade nota marwe fawa haywan ta marwe fawa haywan to gitene furtam algon menagma hingama adam gadariya kisam haywane ema furtama marwe fawa insana marwe fawa adam gadariya mane ki adam gadariya marumun ena najis wehe notanu wehe mikama medwes ilmering eba khilaf daganwa hanafi madhab ge ilmering dekoda ganwa gotuga adam gadariya marumun ena najis wi enames jumhurun ga rehuga adam gadariya ena marumokun ena egotuka wes najih gai himene genanu dan ade furtama hanafi madhab ge fun ki kete wadanne ibe fun vidalwani adam ge dariya ada insana ena marwumun ena e najih kam ga himene gen diye ekam ko ei muslime kam ga wanama ena hinewumun ada ena dawmun ena hinewumun tahir wegen dane ekam ko mushrikum egot ko ves e mihunna e tahir kam egot ko ves nanane sabki Allah subhanahu wa ta'ala wani mihunaki najis kam ga lababa kirta Allah subhanahu wa ta'ala angamani innamal mushrikuna najas mushrikum wakan kashmari najih kamge adehmima adam ge dariya marum ena najih kamge himene gendana enamas ena hinawum muslim kamga wanam ena tahir gendana mi hanafi madhab ge anware dekoda gannaga enamas jumhur dekoda gannawa gotuga adam ge dariya ki ena dirihuri irugawes ad ena marufa halugawes tahir ecche ade adam ge dariya ge hashigan ei tahir etche ena dirhuri kam gaves maru kam gaves adikawato ene ki muslim kam gaves kafir kam gaves sabki mi huriha emes adam ge darivanta kam ga hama Allah subhanahu wa ta'ala meuni adam ge darin ma karwafa walaqad karramna bani adam ade adam ge darin nam meuni takrim debafa ma kum hitem Allah subhanahu wa ta'ala faratum ene taka debafa ehima adam ge darin naki tahir bay emihun diriti kam gabes maru kam gabes den mikam dalil lebide ane ayat ane dalilaki
mashhur Abu Huraira wa fa hadith Abu Huraira vidalwani kirtima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirtima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Huraira badal wadagati Madina ge bay magtaw ge tereng magakun badal wadagan nawi ir Abu Huraira hunnawi junub wadagan nafa ade Abu Huraira junub wadagan hunnonikon kirtima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badal wadagati ema Abu Huraira kurabbi kamke Abu Huraira ikotuka sihipul hamaji wada nugannawi Rasulullah ikfana badal kurabba ikle ikfanunga arehuga e junub wadagan wa haluga vumaka junub wadagan hunnawa Rasulullah ikfanuga majlis ga innawa mata Rasulullah ikfanuga arehuga hinga fa diumaka bes Abu Huraira hipul hamaji wada nugane ema ekala Rasulullah ikfana badal wadagatum was Rasulullah ikfana eha boda faaga nukurabbe fada gotaka Abu Huraira fillewagen talgal men dibom rana bonda bondagen durajji wadagen aba wadagati giya wadagen hina tahir wadagatma foga Rasulullah ikfanga majlisan Abu Huraira wadagatima Abu Huraira kitma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam swal karabani kunta to vi Abu Huraira mi dia huriya baguttoga aina kunta ya Abu Huraira Rasulullah ikfan swal karabani aina kunta ya Abu Huraira Abu Huraira tiba bi kunta ko baike ti uluni kuntane gaye Abu Hurairah denni qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghayri tahara Abu Hurairah denni Allahu kitma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu rasulullah medanoni timan algondu vi junub bere be huri haluge algondu huri emima taharategge matiga nuun gotaka wa haluga kaleekfana ekiga e majlisiga wuma algondu nurhuniye algona nukerniye ma Rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hadith qur'ani subhanallah innal mu'mina la yanjus Rasulullah ikfan Abu Huraira vidalu echkame da ajab wadaganage Abu Huraira vidalone taharategge matiga nuun kaleekfana ekiga wuma kaleekfan nurhuniye ima ekma ajab wadagan waga Rasulullah ikfan hadith karamani subhanallah mu'minaki egotaka bes najis wane farate nune ad mu'minak najihin nuane ad hemima einge cheki insanaki ena junubber wes nota hinkame wes eneki najis wa farate nunka ad ene gaga najihin ungulidana ekma kama najis filwal ma ekiga ene taharat ay egotaka bes ena ei najie kamaka badal wagena nudana ene ki hama abudwes tahir farate ad mikamga muslimun nake kafirun nake sefada ek dalil ki kirt ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ariha thaqif wanha ge wafd awm Rasulullah ikfan e wafd beluvi ekle ikfanu ge miskita masjidun nabawiyya ema masjidun nabawiyya emihum balwa etanga emihum tibmuge idna devum ngeni emihun naki tahir baykan ad emihun naki innamal mushrikuuna najas Allah subhanahu wa ta'ala mihe angamani mihe enge kam gawe Rasulullah ikfanu ekle ikfanu ge miskituga mushrikun tibuma huda devvi kamun dehawani emihun naki najihennuga emihun naki tahir baykan den hemvejiya mi ayatuga miwa najasaya ki ei kobato ei ma'nawi najasaya mane ki innamal mushrikuuna najas mushrikum wakan kashwari najih kam ge ei egotka bes hissi najihennum ei ma'nawi najihge mahaka ada emihunge shirku ge sababun emihunge kufru ge sababun emihunna anna ma'nawi najis egotka bes hissi najihennum mane ki algon men gitere miyako mushrike gaga allum algon men ga adonna kan nujihen egotka bes ehun kamenu enames emihunge aqida fasidum emihunge oi ma'nawi najasay e najasay ke egotka bes hissi najasay no adahimima adam ge darin naki emihun diriti irwes adi marufwa irwes tahir eche aden hingewa adam gedari nu ehin marufwa haywanta noto mulatakati adam gedari nu ehin huriha eche ga dire eche marumum ei najisto noto najis nonto belar emfurtama nagma hinga kanduga dirule huriha haywane kanduga noto fenuga dirule huriha haywane ಈ ಅವದುಸ್ ಫೆನುಗ ಕಂಡುಗ ದಿರುಳೆ ಎಚ್ಚೆ ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಎಚ್ಚೆ ಮರುಮುಂ ಈ ಮರುಮುಸ್ ಅದ್ ದಿರುರಿರುಸ್ ಈ ಅವದುಸ್ ತಾಹಿರ ಎಚ್ಚೆ ಹುರಿಹಾ ಅಲ್ಮರಿಮಸ್ ಇತ್ತಿಫಾಕ್ ವಡಾಗನವ ಕಂಡುಗ ದಿರುಳೆ ಎಚ್ಚೆ ಅವದುಸ್ ಕಂಡುಗ ದಿರುಳೆ ಎಚ್ಚೆ ಈ ಮರುಮುಂ ಎ ಎಬ್ಬಸ್ ಕಲ
najis kamen annane ecche nunkama maneki kanduga dirule huriha ecche kiwis e tahir echeti echeti dirtibe wagutues maru fa wagutues ade kanduga dirule abadues kanduga dirule ecche kom gawanama algon men ege sifaka balaka noje bariham echen oti midelege sifaga kam ga yes kuttai ge sifaga kam ga yes urege sifaga kam ga yes abadues kanduga dirule kam gawanama echeki ei tahir echen echeki ei halal echen algon men kemu suddawana hamekani huddanwani ecche kewmun algon men gellumen libe kam gawanama huddanwani maneki kanduga ule bayin echseki wi ecche efada ecche kewmun algon men kam huddanwani enun ecche kanduga ule nama warihama ege sifa urege gota kuttaige gota mota midele gota ekam gaves ei abadus kanduga ule ecche kam gawanam algon men etna ecche kewun huddawana halalwana adi ecche ki ei tahir ecche kam ga himenene e marumum wes ei najih kam genwana ma huriha kanduga dirule huriha ecche ki wes ei tahir taketi ege marumukum wes e najhenwana mi hukum almare nangwane kirtama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka hadith fu lekfan mi galwani uhillat lana maytatani wa damani as-samak wal jarad wal kabid wat tahal ade maru fawa de mula takechen harmen nattakawani huddefe adi harmen nattaka de levani huddefe konchito mula taketi gitrega rasulullah khan me zikr kurabani as-samak wal jarad mas adi goflangi adi le algon menataka hudayfa lege dewattare algon men hudayfa ege gotuka rasulullah khan me zikr kurabani al kabd wa tahal me adi at-tahal adi me algon men mikia liva adi kanduga mahuge me nuata janwar toges me tibefno me nangwa ballafia ngene e me ufadevani gandu ifa le kolokum fada etchekum ekamko e le e argument ka hudde etche ade me den at-tahal e ingres no ekani spleen algon hiwani dehbon chisme emikya gunawan kanne gei kumagas at-tahal nota ingres bon spleen SPLEEN ei argument ka hudde etchen ei hama tahir etchen ekmak eves ham kurendene gota lein ufatifa aiche ema mi de maita ade de dam ade mulatakati gotuga hemene mi de ti mas ade mahuge maanage mi mahuge terega hemene na kurendene fadan kanukala huri aiche aden ege utara goflangi den hame gota lege terin algon men mi huddawani kabid wa tahal ade me nota liba den at-tahal ay spleen hame gota rasulullah khan hadith karwana hadith buga mani khanda be gotun sawal kuravam rasulullah khan hadith kurawani huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatu rasulullah khan hadith kurawani etanuge fen ay tahir kurma beenun kurave tahir adi mutahhir feneke adi etanuga himene munatakechki maneki maru fawa janawartaki ay hudda halal janawartaki adi kandugo hunna munatakechki maneki kandugo diri ule janaware kin diri ule dire echen e marumum wes ei algonmentaka hudda halal eche ema mi hadith fultawge aliga almerin ebbes wadagannawa kandugo ule ebbes dire echen marumokun ei najihakan nuwanakan adi kandugo diri ule huriha echesaki ei algonmentaka hudda halal taketikan ade ein algonmen ga hashiganda ebbes vihay nota efada gellumen nulbe kam gamanam ade den kanduga diri ule taketige terein kanduga ves diri ule ade eggamuga ves etakade diri ule takate ade mi takecha behegatum animeren khilaf wadaganwa ade maneki mitaketi fenuga ves diri ule ade eggamuga ves diri ule misalaka bo atiyafna fenuga ganwa ne bo ei ege umuruge kuri koluga eti uleni mulin fenuga ege sifa ves innani ha mahigota එනමස් ඒ වකීසාවක දියාම දෙන් ඒගේ උමුරුග බොඩදා හැද කුරානි ඒ ගමුග අද ෆෙනුම් බේරුග එනමස් ෆෙනුග තෙරේගස් ඒති ෆතා කන්ද කුරානි දෙන් මීග අනෙකච්චකි අගන් මී ගෙන්ගුලේ බෙලා කහම්බු ෆතකති අදහම ඒගොත කිඹු අද තිම්සා හමත කිඹු ෆතකති අදහම ඒගොත කකුනි අද කණ්ඩුගවස් ෆෙනුගවස් ඒචිතින් උලේ අදි කණ්ඩුම් බේරුගවස් උලේ mitagati marumun ei najis tagati kamga vaane kamga medu
nuata najis taketikam ga nuhimeni tahir taketikam ga wana kamamad anmere khilaf daganwa taketi hanafiinna malikin adi bay shafi'i dekoda ganwa gotuga fenuga ule ecche vejjiya etekechki bay fara eggam ga ulunukam ga vies eki eggotuka ves marumun najihekam ga himenigen dana echennu adi fenuga etekede dirulekam ga waanama ekkala fenuga dirule samagge adi mahuge hukum echesan annane etekati ege hayatuga bay ege dirumuga bay duwastanota bay bagutta eggam ga hede kurikam ga vies ves etekechan hama annani samagge ade mahuge hukum ema mahuge hukum annative e kanduga dirule ade eggam ga dirule taketi marumokun ei najihkam ga himene genna nudana ehm vidalwani hanafina malikina adi bay shafi'i madhabge bay madhab ilmari beflum mi dalilaka nangawani huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatu ei etanuge fenaki tahur kam ga himene fawa manaki etanuge fen tahir adi hen taketi tahir kurmawas beenun krave tanike adi etanaki etanuge maita etanuge motakechki ei hudda halal mulataketi himene tanike ei kondanetto kandu adehima mi kanduga etakedi diri ule tiive e midene mibawtige takechve sama kanduga diri ule aadaga hen echetige hukum mibebe from midabani hanafi adi maliki madhab ga almerin kanduga abadus diri ule taketige hukum midabani kanduga bayib bagutu hedoko faane ba bagutu eggamuga dirule takechan ade vela kahambu nuota kimbu nuota kakuni fada takeccha den shafi'i madhhab ge rayaki ade shafi'i madhhab kurindane faden bayin ilmerin hanafina malikina taid kurawafa midane faden kanduga ade eggamuga dirule taketi maru mukun najhen nuane ekama vidal wejje ennama shafi'i madhhab ge gina ilmerin vidalwani mifadain kanduga adi eggamga mi detanga dirule etakechki etekati marmumun ei najis kamga himenigen daane etakecche ema mi shafi'i madhhabge mi ra'ya hanafi madhhabge wes war muhimmu en ilmerin ad abu yusuf ilama al-imam abu hanifa ge emme muhimmu tilmid emme muhimmu dariwar al-imam abu yusuf taid karvani shafi'i madhhabge mi ra'ya ad mi ra'yu shafi'i madhhabge mi ra'yu gawagatum mifadain eggamga adi kanduga detanga dirule etakechki etekati marum ei najis kam ga hemenigen daane etekati ehema kimbu nota vela nota kakuni mifada takati adi bobves mifada takati marum etekati hemenigen daani najis kam ga ade komegas mi deba beflasoma mi dalil nangawani en hadithakum ade kanduga ule etakati ei marumakun najis kam ga hemenigen daane etakechenu الحل ميتة هي رسول الله كمان بحديث كروا إهما حديث حنفي مذهب مالكي مذهب علم مرمي دليل نقولي كما شافعي مذهب جميعهم شافعي مذهب علم مرين مي بلواني إكلا تكتي خاندو قولي فدين إجم قولي تيبه بيفلم بڑا بڑا جنوني أي إجم التباوات تكتي كموجا هذا هما ده مذهبهم كل مذهب يسالون من اختيار كربيدان وكي هذا دليلكم وكي قتكم مكانتا صريح قتكا نمفكانه هذا دين أتي مولا تكتي كترين وتمارفة تكتي كترين إجم قولي تكتشا ألقون من دماغنا إجم قولي تكتي كترينغا هذا ألقون من هذا باك كلن إبجيه دبيكان إبكي إتكتيغا ليه هذا دياكم أهريجن دافدين ليه نهمنا تكتي أنا باتكتشكي إيجا ade diyakon ohorigen dafaden ege hashiganu ga le himene taketi ade ekke agonmen ege hashiganu ge etere balafia ege terega le numunna taketi misalaka agonmen mefna kudi janwarta mehi madiri selli mihin as kurafi adi nagulandashi mifada jan ade dire taketi aynumerin dekadaganna gotuga ade almeri miyam de khilaf daganwa jumhur de daganwa gotuga denoy hanafi maliki hanbali ade tim madhhab ge almeri tim madhhab ge tiden ade ituru karaba shafi'i madhhab ge bayin almeri ema jumhur de daganwa gotuga mifada etcheki etegati marum gotuga wes ei najihikam ga belebene takechennu ade ege hasheganuga
le nuhimene takete ege hashganuga diya le egotuka ves nuhimene ege haqiqi hashganuga misalaka madri ege hashganuga terega nuhnane le den algon men hashganan eti as le boygen e algon men gele ege ehimnane e madri ge aslu le nu egotuka ves ema madri ege madri ge le nuhnana mehi ge le nuhnana hame gota selli ege ves le nuhnana kurafi ege ves le nuhnana hame gota nagulandash men dannawana ka menne nagulandash adi rukuga miule madi ifada takete ves le nuhunna huriha ecche le nuhunna mifada kudi huriha ecche mita keccheki egotuka ves etakati marumun ei najihekam ga himenegen daana etakche nun jumhurun garuga adi mita jumhurne midannawani ei hanafi madhhab maliki madhhab hanbali madhhab mi tim madhhab ge almari adi ege itura shafi'i madhhab ge bayin almari dekoda gannawa gotuga mita keccheki mita kete marumun ei najihekam ga himenen etakche nun mi huriha be from mi dalil nagoni algon men emmen aduha fwane ekala messa behegatun aisfawa kirtwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith flum rasulullah ikfan hadith fil kurbani idha waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ihda janahayhi da'un wa fil akhari shifaa'un rasulullah ikfan hadith karwa hadith fil maana ge menani tibamihum buima tayar krefwa sharabin ade tibamihum buimattaka beenum kura ade secchige teriya messe bettijiya ade sharabi teriya messe bettijiya emehi gambala hushkame den gambalu mafoga den enagafa illa la hushkame ehni mehige esniyaga mani baje ade anesiyaga mani shifaya ade mi kamaki mi ayuni goto scientific goto bain ayuvare bain ayuvare German to muslim no ayuvare German without bain ayuvare by test kan hatwa ekam yakin sabda honakame mehi ge esniyaga e jarasin samnaka adi mehi ge hama e jarasin buritienu anesniyaga ekara jarasin taka idi korba baava not antibodies ta ehunaka ema ekara jarasin ta buritiya algamende haati ge not dia iski ge tere buritiya denhama ekara ya idi ko antibodies ta hama e haati ge dia ge tere buritiya e jarasin ta mara karkara algamende hashga nagar me anna algamende me fazad tere gure eta million ikron to eta billion jarasin ta safa bottar jarasin ta algamende hashga tere e dan bas jina jarasin ta ki me murad na airborne jarasin ta airborne mane ki dage utla jarasin ta mane ki bain e nakuluwa ke ki behna eka ehima algamende egoto e hatin kapuda ege muslim ko kitame kina maas ko kina ala no sathi no re lekin to lawan men ge hasan tere e ki am lawan men ge hasgano fodara e ki ko difa nizam agar men difa nizam e idi ko hatina fodara enti bodi ko fodara ubadale no ekkara darasima e enti bodi ko hamadadi garwena egoto meniga viunani no e darasi ekileve nyaga huri jarasin sakan ubadisawa obiye antibodies tane ya idiko ubadisawa ad ya hamala de bal bankurane difaan marpan diri ubadisane na e difaan barus e ekara e boe shaam metere diya deda hamage belen tamage ko edesara gelu irata ya alwan namanda ad ni kitna umman umman samte papa na boe irshade ad ni almi ko alwan men ekum ge terban hak yaqeen kawa 100% tell haqiqatan adi ilmi ko min kalam bayan nukron nukum ga ko min ne kitwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith wa ilayman ge doitar domin ilayman ge amrun der ma madin ka qala amrun min basru der ma awal ke qabul kara sai awal men ge tere niya ko isma agar ko iska apna comment en no metten saadatten water yusuf tere betunina ena eichette ke sabur gone ke nubui e masale ename ekut ka rasulullah sallallahu hadith ko do qur'an direto ke deto message betunina den e bani gambala nada paten bon kiruda nabanna ete ubale kamka yes ekut ko hadith kelen pura minna ayi qur'an ad ni haqiqatan ni desperate komeka ni hadith from جمهور الألمري جمهور الألمري جمهور بدليل نجوني
එච්චිග්ගා දියා ලේ උදිනේ කොම්මේ එච්චි එච්චි මරුණු එදුතරේ නදී සම්ගාමිනේ එච්චි නුනේ ඒවා මෙහි ඒ ගම්බාලු ඒ මරවාන දියා එක්ක වෙනුනේ මරුනේ ඉඳලා අද ගම්බාලු වල දෙකක් මරුනේ ඒ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මෙහි නදී සම්ගාමාන එදුතරේ අම්ර නුග්‍රදී ඒ ගම්බාලා නගාතේ ඉතිවෙනතෝ ඒ ගම්බාලා කියා ඒ නදී සම්ගාමාන එක්ක අලුත්ෙන් බුයිමත් දිනා කරස්වා ශරාබ් එදාසි ඒ බුයි පාසු කරනවා තම කායයේ පාසු කරා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අමරණ කරනවා එනේ ලේකාන්නේ මියවරුන් දෙනවනි මේ ඒ මරුන් ඒ නදී සම්ගාමිනේ එච්චෙන් නුන්කා अब पूरी बिल्कुल ऐसा देखिए नदी है तो मैंने तो सावन में जो कोई अनवार हो गए हैं इस पर तक के अवसर में कुर्मती का भाव आ रहा है एमा नेक्स्ट टाइम होई दिया मॉडल होई दिया आपने बिस्किट दाम बोले दिया तो नहीं नंद बात दूर न बात अब खास तो बिस्किट मैंने दिया बिस्किट का अनवार पुरानी ना ये सुनो करे जाने का ये जो आप नवान्या एक तक के दूर प्रमाण अब एक तक के दूर प्रमाण दूर दर्द की ओर आने वाला मारे का विदेश में तेरे देश में तुम्हें रानी ना मत मकाम में देता हूँ नोट देश में जाम देता हूँ नोट मशहूर कर देता हूँ इतना का मतलब मत इतना करो जेल में डालना ना मत ये कितना बात सुभान अल्लाह इतना मतीर करबा इतने मतीर कर दे सब को पसंद तेरे नबी देख लो रसूल देख लो ना उन्होंने इसके पास करना अरे कि अल्लाह सुभान व तआला अमर करबा इंसान के पास इस्माइल के पास नहीं المسجد الحرام وهذا الضربات إذن الناس يدرك وسائل مواصلة من مشاعر الركوع وسجودهم والتوالين والتكع وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي الله سبحانه وتعالى إبراهيم بخان وإسماعيل بخان أمر كرمي كما السلام يقول عليه المسجد الحرام كبيت طاهر الضربات هذا كم ذلك التكاثر للطائفين والعاكفين والركع السجود المسجد الحرام الناس يدرك وسائل المواصل अब ये तो आप दोनों को सुजूद को अब उड़े नहीं लगता है मीन नहीं लगता इब्राहिम इस्माइल नसीब में पार कर रहा है हिंदी इब्राहिम इस्माइल का किने तो अगर मेरे ने दान बोलने में मतलब ख्याल करना है हिंदी और में मां औलाद बोलने में निश्चित का दुनिया में के पार को साफ करना अरे जमहूर देखा है वालों का ले उम्मे चिकी एमाउंट नजी समगा नुम्मे समगा ब्रीज समगा बेस शाफी मज़हब के अजमरी देखा है ना अब पूरी तरह से शाफी मज़हब के अजमरी हम देखा है ना जमहूर ने पढ़े ले जिने ले मालूम और नजी समगा नुम्मे ने इन्होंने शाफी मज़हब के जिने अजमरी देखा है ना वालों मी दिया दे नुम्ना तकियो पूरी तरह से पढ़े मादी मेरी पूरा निकल स्थिति ऐसे किसी मालूम हो ये हम नजिस समगा हिमने नजिस ये नंबर देशम विदाला वाला ये नजिस समगा ये एक तरह से स्थिति ये माफ करे नजिस तब ये एक तरह से क्या बुरे लोग ये अगर मैं न बाने करना ये जगह स्थिति मुझे पता लगा के नहीं सकते ये मारे तो किसी जिना कम कर ये जगह क्या बुरे लोग अगर मैं न बुरे वाला वादीरे ये जगह जिन्होंने ये नजिस समगा ये aku kerana dia तो मैं इसलिए आज अगर किसी जम्मू से बड़ा है और ये आधे मिस्र तक की नदी समझा नहीं है और लेकिन ये ले हुन्ना जमात पुरिया अय्युरे आधे एक खिलाफ नदी पुरिया अय्युरे से बड़ा है ना बतुगा ले आदिया ले हुन्ना जमात की इफाद जमात की एक तरह अगर मैं केवल तका बेनुकुरे जमात समझा वहाँ ना अगर मैं शराई को तो नदना में लोटा अभी नुरे अरे अमित कभी को तो मारो के दिए नोट कमेंट करना तो बैठे के नोट बात में दिमाग में से मारो के दी सत्य में अनुदा हिंदी दिया देखो तो जानवर की ये मध्य अब एक दूसरा मत अगर मैं केवल बेन दुखरा जानवर समझा वाला देखो तो जानवर अगर मैं कभी समझा एक न जानवर मारो ये मध्य अरे निमा शरण पत्तमुखम अति नुलेरे कुम्मे जनवारकी ई मक्केम हलाल जनवारकम गवानकी नजी अति मक्केम हलाल नून जनवारकम यागम में कति गंगावे जवानी मरुचिया होती नजी तक समझाने का एक ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शर्रिमत अलैहिकुम अलमैता अति मैता मतलब मोद के अति मरुल पर मर सिदानी में हराम कर दिए
mami haram kuresa kuremu agunna ngene efatta tekki najistan adai makke halal takari mi najistan da hinene agunne hati nula e marmu ebo hati naage marmu e guddo najistan kamge numene adi e agunne kadmu e marmati e marmuka e mas najistan da hinene marmu adi ko e kadmu marmu ko da agunne e mas agunne keve agunne e mas halal wale adi mas halal nge teti e najin hoga adi najin keu e guddo Allah subhanahu wa ta'ala agunne halal matrabana abu najis keu e haram matrabana dai haram kurisa adi keu man hudda nuwa udah dewa agunne kadmu e guddo قال لكم عن من البلاد إذا رأيت سلمة بن الأصلح رواية الحديث لإسلام مدار خيبر لدومك بربار الإنسان تكرر كريسون بقية ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة راجع نواجه لإسلام سوال كريسي هذا خيبر لدومك دومك حبيب لدومك بنودا ريجا هذا دومك سوال بابت سوال ما بين الإنسان تكرر كريسون لإسلام مدار سوال كريسون ما هذه الميراث منكم ألفان تبنيه على أي شيء تفقدون ألفان تبنيه تجارة من رسل لكم قالوا على لحم الحمر الإنسية أصحاب كلام الذي ألفان تبنيه أي إنسي حمار هذا إنسي حمار من أول من كان هذا الحمار متردمتي حمار لمس رسل مرتكي هذا حمار لمس رسل مرتكي هيكا ألفان تبنيه هذا إنسي حمار يقول وحشي حمار هذا وحشي حمار هذا يعني أظن من كذا ذراع نفس هديك حرام إديك إذا ما إنسي حمار متدمجي بمثل حرام كربون كما رسول الله صلى الله عليه وسلم كرباني أهريقوها واكسروها هذا حمار بمثل روح المرتكى إليها وحمارتا أستاذ هذا كمان بقول إستيل أستاذ هذا وقفلوها هذا إستيل حلال شيء هذا إنسان كمشين هذا كمان كده إنسان كمان كده كمان سبحان نمبر كمان كمان كده أستاذ هذا كمان حلال شيء تهم مين بمنعني يا رسول الله قال رجل يا رسول الله أو نمريتها ونقتلها نعم أول من كمار بنتك أستاذ هذا كمار كدويلة هي هذا بورد تريد تكون هي كمان كمار إذا كده دويلة هي كنسوب كمان حدث كرامة أو غادا نودا كده كمان براش هذا أستاذ هذا كمار كدويلة ناشي هذا بيرجع كمان فريق كمان أو اختلوا هذا كمار كدويلة ناشي إما من جهة كمار أستاذ مفهوم هذا كمار دوما मी अमृत प्रोग्राम करून देवानी ए नजेकन आदे मी हिमालयाची मी अपादर कतिदा बाबू मी कस्टम तक्कर एको मी कतिदा को बाबू एकदा मी नजिक किसी का एक चीज को खिलाया में दुनिया ये मतलब है कि हम कहे कि हराम तकरी ए नजिक ए दुर्ग का बनी मान के नो अब मोटे कि ए लेव हराम जानवर ना खाती लेव मकान अल्लाह वाला वाली هذه كاتبة مثلا لاجئ مروي حلال نون كم إستي كم رتبة أو مروي من قابل إيمان لاجئ كات هذا يقول حلال النوع هذا مرة كتاب الإيمان الإيمان مرة تيجي تاني مرة تيجي كتاب بيتا إيمان بايت تيجي إذا كتاب بيرو أجمل الإيمان تفاعل الحكم الإيمان الإيمان مثلا مرة تيجي هذا مروي بكرين مروي جرين متجمل إذا تيجي إذا تجسيجي هم أجمل الجملة إنما تقول هذا مي حمتي إيام الأجمل إيه حكم الأجمل خلاف رأي مالكي هذا بين أجمل الجملة مالكي مثلا هذا حنبلي مثلا مالكي مثلا حنبلي مثلا كمان الجملة كمان مورا جنوارك هم مالكي هذا مكان الله ورفع جنوارك هم إيه يقول كبر अगर मैं मेरे को माने जिन्हों ने ये नहीं किए अब ये एक नदी समझी दिबाह कुरुमा को इधर को सिला नहीं डाले इस में दिबाह कुरुमा में मरो का जनवार अब नदी में का अल्लाह मरो का जनवार के हम के नदी कम सिला के लुगा ने दिबाह कुरुमा में ये मालिकी अल्हम्दुलिल्लाह मरो का अल्लाह ने को रखा है इधर सुनोगे
دليل هم من آية حرمت عليكم الميتة هذا الميتة مر جنوار سبابين وجه حرام كرجة إيه الميتة ميتة هذا مر جنوار حرام إيه كده باقي استثناء الفتانة إما مر جنوار حرام من الجمود أو من الإيه خمس حرام من الجمود يقول ميلادهم دليل نقولي أدين نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من أبي حديث يقول من أن لا تنتفعوا من الميت بشيء مر جنوار الكبير المعروف هو جنوار الكبير إبدت مصائب إبدت اسم مصائب دامين من دونه الناس هذا من حديث سلامي آية من يقول دليل نقولي بل ميلادهم بدال وعدتك دباغ فرمكم لس إيه مر جنوار بهم قانون وجه الإنسان لكن نيا إلى حكم الأربعة على المرة حنفي لا شافعي إذا كنت أوارد مر جنوار بهم دباغ فرم ظاهر وان إذا كنت دليل أجمع إهاب دبر فقد طهر إذا إهاب هذا إهابة جنوار بهم دباغ فرم الفريق أولنا بوي إما من جنوار بهمتي دباغ فرم قانون وان حديث من أجمع إهاب دبر فقد طهر إذا إبتس حملي دباغ كل الجنة قام يرفع مع الشيء ثم كان حدث كرمان أي رواية من إذا ذبح إهاب فقد طهر إهاب هذا هم دباغ كل الجيا هم طهر الوجه يا من حديثهم حنفينا شافعي دليل الله إذا ولي هو جنوار بهم دباغ كل الجيا طهر الوجه هذا مثل الحمد لله مالك رجل من بيتهم إذا ولي طهر كمان لغوي طاهر كمان إذا الشرعي طاهر كمان شرعي طاهر كمان إذا معنا إنما من دليل كده واضح كم برضه هذا صار كم برضه أبي دليلنا بناء دليل ندم البيت من دليل ودي إذا بسميها صريح برضه كنوم إنما راجح برضه مر جنوار سنجاوان الجنوار جمع أول من حرامي إنما إيه خم أول من دباغ المطلوب إيه هذا هو من المصاري الجنبي أبنيه برا صريح تنبر دليلتي كيف ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة داري نوري بكري مروي صاحبنا بن عباس رضي الله عنه هذا ميمونة الله تعالى عنها وارضاها نوتا تكمنا مولا تكمنا ميمون كله أمنا هذه أصل سوا بكري نبيلهم بيرو كرم كوري كمارو لينتي يا بكري إلا لسه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة داري ثم كان حديث الطرفاني هلا أخذتم إهابها فدرستموه فانتفعتم به ثم كان حديث الطرفاني إذا من ميجي إهاب هذا إيه هم ندا الدماغ كل مصادة إيه همون ممسا بودي نما نون هيجي ثم كان حديث الطرفاني من بقريدي هم بدامين ندا إيه هم دماغ كل مصادة إيه ممسا بودي نما نون هيجي لكن أصحاب ذلك المكان الذي يجب أن نواني فقالوا إنها ميتة حضرت الزمان يقول مرضى بكريك مو بكريك ثم كان حديث كرماني إنما حرم أكلها إيه حرام كان تشوري هم كان إيه تيوم إنه يجوزني هم كان إيه ما تيوم حرام إنه إيه هم صادا أو لو حرام إنه لكن هم بيجيا هم إذا هم بوله هم تكذي حرمة الوالو هذا يقول إمام ابن تيمية رحمه الله بلاد رابطة ببارا قولي المريك بخلاف راجنا هذا دين النوات حضر رأيك أن بخلاف راجنا إمام ابن تيمية رأيك بكنا إمام ابن تيمية رابطة بيت المريك بخلاف رابطة ببارا في بلها جنوارك حمد طاهر قرارك ببارا قرمه بلها جنوارك حمد خنزير برطة أور بحمد دباغ قرمه طاهر है नियत खुदाए के नोनी इमाम अबू यूसुफ इमाम अबू हनीफा इब्न मुहम्मद और अबू हरम मदन के देवने इनमें आराम ने इमाम अबू यूसुफ से खुदाए के नाम होगा खंजीर का ऊर के हमने दबा गुरु पार के नाम हम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अपनी मसला का खाज करवाई इमाम दाऊद वाहिद मजहब के इमाम अब देवना देखी देवना बा ada ilmu ke dewana देखो मिलावा होगा ऊर सेवा दिबावती ऊर सेवा देख बुरी हा जनवारी के हम पावर प्राइस है आदे ऊर इस्तिना होता देख बुरी हा जनवारी के सामने दिबाव को पावर के अंदर नियम दावा बेरू के लिए गुरुदारी माने इमाम अबू हनीफा विमाने की ऊर के हम पावर दुआने एक ऊर सेवा देख बुरी हा जनवारी
kutta dikhamda dibas kurun moya ada jimmana rayati ura kutta ya kira den muriha janwari gihan dibas kurun moya mare ki ur adi kutta gihan dibas kurun moya nuana ekma mi de janwar nuota mi de janwar ge dari mare ki ur ge dari mare ki ur na dembare mai kum janwar na demodu lumin itel mamma nota bappakam ga ure kimene kita nota mamma nota bappakam ga kutta kimene enede mamma nota bappaka anasradu muri komme janwar kabe ada epada janwar ke ham swahil nuana ada ure ge nota kutta ge nota ure nota kutta ge dari ge ham swahil nuana in puriha janwar ke ham diba kum swahil nuana adni al-imam Shafi'i rahimahullah ta'ala adni al-imam Ahmad rahimahullah qulna dirahu bi tarin irra'i ada den aner ra'yati wa aner ra'yati ma Ahmad ge dewana ra'yi al hadith ilmu ge ahlul barajah ge von qur'an wale besum bidawani khatidmun algamman halal ge da kumme janware ge ad khatidmun ge mam algamman halal ge da kumme janware ki e janwar mura janware ko da walikum e ham dibaq ko na qahir mana janware माने कि अज़मना दिमाग पुरु हम तौरगानी हमेशा अज़मना मत के हलाल जनवारे माने कि गेरी बकर जमल ऊपर रहे माने कि मत के हलाल वो जनवार एक हम दिमाग पुरु हम तौरगानी जनवारे माने तो मैं तस्वीर पूरी हां तो तस्वीर खाली पूरी नहीं से बाहर होता तो मैं एक पांच ग्राम उम्र की कम से कम हनी बतावा एक पूरी ग्राम उम्र की इस्लाम बतावा देने में खास अबू का قال حد الاستقرار المسار البين हमें के पदे मुरा जानवर आज मरवा जानवर के खास आज एक नियमति आज एक इस्तश आज एक शहर आज एक दल विवरण है कुछ चीजें बिना अनुमति दिखलाने ना उसका कौन करता आज इधर जानवर ये मुरा जानवर का माने कि अगर में हटना जानवर के मत्ते हलाल जानवर के और इसके बहुत जानवर एक अगर में मत मार जानवर एक अगर में मुकद्दर इस्तेमाल मिट्टिया और मुरा जानवर एक तो जानवर है नोट अगर में मत नुका जानवर तो करेंगे मुरा जानवर के विपद जानवर तो के इस तरह अभी जानवर के केहल अभी एक नियमति अभी एक दाव अभी एक खासी जिन अनुवरिंदा होगा बाहर करे अगर इसी में तो ये तो विदालनी में मुरा जानवर नजिस वनी ये का ले को सावन अगर जानवर के हसीन का ले ना सिर्फ नजारा में संग्रह ना और में कपिला के रूप में निकलने तो ये अन ले और निको ले अन आधा गोते अन ले उसको मटा अगर मुड़ी मुस्लिमतावे ते ओहरी अन्नदे मुड़ी उसको मटा तो मेरे विगत मी ले मुन्ना दातो के करेगा मिने काशी नियमति अभी दाव केहे इसका निकट के गुरु दे मुन्ना दातो के मिने अभी हम एगोता मिने तेती मी एकत्व मारो सा बायम गए ने माने कि एक की एक दिन मुन्ना तकते एमा दिन ने तकते का आती है मी तकते का नुकिए ने मी की मोट तकते माने कि मारो सा बायम ने माने कि मी की जनवार दुईसामार मीग मुन्ना ने जनवार के इन्हीं हजन हिंदा का एक पुराण मी मुन्ना सफात अगर में नबिसे अगर में आने इतने मी हकीकत कभी मरवा ऑपरेटिंग करे एक मी की जरूरी टिश्यू तक है ऐसा बुखार अगर में मेरा मंगल नकारा किया अगुवान अरे ये हमको मंगल नकारा देन ये देश के सप्लाई नाम होता हमको दाकिया एक ना मारो जाएंगे तो अगर में इतने मी मारो मी ट्रेनिंग आवे दीर्घ टिश्यू तक है तो हमारे का जनवार को मी डालो अभी एक स्पेशल अभी एक मी मारो सावा बात है एना दिन जनवार मरने एक जनवार के इन दाता का मरने से ना पूरा बता निगाह का मरने से मतलब है एना मी दाता की मी बुद्ध दाता है एना मी बाय की एक जनवार दीर्घ दिखावे एक बाय कनाले दिया एक और है माने कि जनवार दीर्घ होता एक जनवार के दाल बनाए कनाले करा दिया इन मुहावर
adi ege bay algon nagasiya ewe samapoy ege istashi algon nagasiya diri hutta nagasiya ewe samapoy adi janawar diri hutta ege hatten numene esabi kashunna ekere kamwa numene miteke teki mi janawar diri hutta nagasiya ege poy sake kamga bele ya khilaf है जानवर है हां अगर मत खा जानवर मुगावे एक मस्कर है अगर खाना ना दिया एक के नॉन कहे देगा दिरी हुत्ता दिरी हुरे जानवर को खाना ने देता ए मुड़ा इसकी को जिने ये अन्नाने मुड़ा मांगे हुकुम itu विवाह का है तो सुंदर ना अदरा से विवाह के पास खाना ना बात नो देना ना तो पर में बात करता नहीं मत खाना जानवर अबे अलग में मत के हम बुद्ध जानवर मत के हम बुद्ध नून जानवर के पूरा काम का है क्या और काम का है जी हुक्म आ गए अरे कुछ तो है कि अगर बिल्कुल बड़ा ना तो और अलग में इधर अगर इधर बाइक दे तो देखा ना होगा जानवर के पूरा काम का है क्या और काम का है तो नहीं एक महा सभा है माने कि मत हलाल जानवर दिया bayar oleh sekarang orang kata berkembang kita majlis तो मैं इसके तफसीला लेकिन आज ये जो कुत्ताया ऊर विदेशी के हुक्म देने को याद कर दिया रा ई नदी तो उनको भी मगर में डालने के वक्त हमारा बात हो अल्लाह सुब्हानहु व तआला में सेवा अमल करेंगे तौफीक और इस्लाम के साथ अमल करेंगे तो के दरवाजे सल्लल्लाहु